Ćao ljudi, danas ćemo sa tatom snimati 99 noći u šumi. Jej, gdje si? Igre. Nema za tebe prostora da preživimo 5 dana. Može. Može, hajde. Jedva čekam ljudi preživi 5 dana. Po do level upujem vatru možda do 5 lupio. Jer 5 dana 5 level up do campfire. I 5 od jedne. Ili drugo ako imam vremena. Ali za početak čupajmo drveća. Znači iscijekao sam drvo, treba malo duže da mi dadne drvo. Eno ga chest! Hoćemo ga otvoriti, hajmo. Šta bi dobio? Dobro, dobar. Hajmo upload campfire. Zašto dobijam ovoliko golova? Mislim, ne trebam. Sad sam pokupio. I ti s meni. Flashlight. Spear. Ima u ovoj kućici. Tam. Ljudi, opet chest. Slučajno. Thank you, apsolutno za ništa. Nešto šta se obuče. Body. Preskočio sam preko buka. Govorimo. Top. Cool. Eno go chest opet. Što ću do ovoliko chestova? Mislim, dobro s chestom. Sad kad sam dobio revolver ammo, samo se dupliciralo. Ne znam. Ima svašta stvari. Pa mogu nam raftati. Hajde. Bum! 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 Evo ga ljudi, krevet smo napravili. Možda ima malo i previše skrapa. Drvića. Nemam. Da vidim na mapi. Šatori... Idem. Da, dole. Ti si rekao 3 chest. Šta rekao to što si rekao 3 chest? Što znači? Što ne kažeš a? Ja, ok. U kući si. Šta ima? Često. Znaš šta sam dobio? Bolt. Da? Možda vidiš, evo ga. Nisam našao, nisam. Ljudi. Sad ako hoćeš vidjeti da sam dobio
Gledaj ovaj video. Šta ću 3 bolta, ja ih uzeo. Neće vezi da pripraviti. Day 2, ne, dan 3. Dan je 3, da. Brzo ćemo mi ovo. Ha? Pa hoćemo sad, ja imam spear. Ti? Ne, ja sam uzeo gambler. I'm dumb. Ha? Do. I pored njega neki chest. Koji je ruby. Možeš spawnati ruby chest. Onaj crveni. No su jednom spawnu 50 puta mi se spawnu. To sad možemo dijete. Za hrani. Wow. Aj pogledajte šta ću dobiti. Dobio sam nešto dobro. Ljudi, ovo je dobro. Sad možda neću umirati svaki 5 dana. Dobro. Neću snimati 10 dana. Što moraju 2 alfavuka? Zašto? Ovdje. Thank you što me nisi napao. Apsolutno si me napao. Moram uzeti štaper. It was worth it. Ti ga spašavaš, jel? Glad sam ja našao. Chest! Pa šta sam... Konačno guci. Hoću gledat na balkonu i vidi... Baš je zanimljiv pogled. Jako. Gledaš u zid. Puno fjula. Sad. Okej, vidim. Vidim. Night is approaching. You'll be attacked tonight. The deer's hungry tonight. You'll have bad luck. To. Boom. Boom. Boom, 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 boom. Boom. Gop, 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 gop. Thank you. Thank you za svu hranu. Da pojedem, a ti si je htio stavljati u seku. Congratulations. Evo ti dupli leather body. Ovo ti apsolutno ne treba. Mju, 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 mju. Oh, blind. Sutra će biti 6. dan, pa nam je to top. Ja imam puno fuela. Tu možemo i krevet, možemo i shelf, što je ovo? Aha, novi crockpot. Da imamo puno. Kažem skrapa da mogu sundial i ostalo ekipa. Boom. Da 2 više skrapa imamo. Mogu sundial i ovo. Brzo. Spika. Hoću s ovo pikat.
Morao sam što brže. I osvojili smo misiju. Htio sam reći rekord, ali preživjeli smo 603 dana. O da, i lajkajte i subscribeajte pa da možemo snimati novi video i čao.